Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت باب وكل الناس داخل. صدق الله العظيم. Salam malakbi yang kehadir sidang jamaah maghrib yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tasyukur maraja lurisisi arajanganna fum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasaba ang katakmanang hadir ilinni onron wadijaji onnang arwing idi pada angkamana lijamah. Engka boleh onrok balu-balu na tudat-tudang istirahat. Engka boleh galun na tudat-tudang istirahat minu wepalla. Engka boleh onrok bisnis na tudat-tudang ireke-reke ngisarona. Na yakia yang kalingay radioy magaribi mangaji. Yang kalingay radioy masalawa ni matama watue na salay onruange. Makale guruta ini tu papinyaman liwa kanjana. Tasang makanja kuliwa egan na dui. Makanja kuliwa egan na dui. Tapi liwa pikanja na papinyamang nasa guruta na reko yang kalingay radioy mangaji. Yang kalingay radioy masalawa. Yang kalingay radioy mabang. Nesalay itu onruange. Okun itu nasa guruta papinyaman liwa kanjana. Nekia tahu saya sak makukuay. Di penghujung terakhir maulid ia makukoy witay rata-rata itu marwa masih inataru maulid pren mamuluk magi markega marwa na ye marwa mamulu magi na marwa mamulu tawe iya pada kita di yolo tamana di angka sokko na angka kan nadi tapi tega kira-kira marwa mamulu na mamiraja itu ni matuk mamiraja kibula dua kega marwa kira-kira marwa ay maulu magi na maro maulu nasaba kuma maulu ki engkai baba pantel lisu kuma miraja ki agami beppa dos dua beppana sidiwaina we kaca-kaca topa iya dua beppana kutania jalan kote panada iro bawang iya dua beppana sidiwaina ya meloki wala papa guru meloki maro kuma maulu ki gamatu ye meloki ya kumelo ki matu marwa kuma miraja ki melo ki ga manasa melo ki ya melo ki kumaro matu kuma miraja ki selei menunna ganti menu de ana ko cara ganti menu ustaz sopoto tabano tatta marwa to gagal lara na hadise maka de kuma miraja ki de ya ceki panu sokko tidak justru iwa kanja ana kuma miraja ki panu sokko nasaba iru miraja okun iru irampe-rampe itu junna ya sange sampajang jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Salawat, indrengi papa salama. Masallahu riyali malabina nabikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu Nabi rahmatan lil alamin. Nabi pacapurang dek nagaga Nabi remon ripurana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umasallang malabi yang kehadir. Ada hadis dalam kitab saya pernah baca narampi ilinru kita mudah-mudahan ngihat DCE umat sallam manang kehadire degaga kirate iya gagah aga nasang ilinru hadise aga nasa ilinru kita makede ilinru kita narekko hancuru nilino yasangi hancuru lino mati mana nito kita lihat saat ini di Palestina kenapa setiap saya ceramah kurang lebih menghampiri 1 bulan. Setiap saya ceramah saya tidak memakai surban. Dia nak mau pakai surban aku ke ceramah jolo.
saya pakai selendangnya Palestina. Kenapa saya pakai selendangnya Palestina? Berkah selendang ini tuli ungarang serata ukur Palestina. Sebelum saya lanjut ceramah ini, saya mohon hadirin tanpa terkecuali, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Saudara Muslim kita, nasabaya kumiliki lokoro tataki mati. Jadi tataki mati. Oleh karena itu mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan saudara Muslim kita di Palestina yang sedang berjuang fisabilillah menjaga Masjid Aqsa, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, dan yang telah dipanggil oleh Allah mudah-mudahan diberikan husnul khatimah. Ila hasinnya dan Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini malam Jumat kita dicatat oleh malaikat oleh diukur Palestina. Kenapa? Puran ikiringang paduang surah Al-Fatihah. Siya kisi bawah insyaallah letu apalana. Jamaah alhamdulillah. Aga nasang lenro kita makadai reku hancur ni ilino marutun ni bulu talulun ni tanay menre ni waitasi menre ni waita parangi matemanan ni tau di nakakatauto kecuali malaikat Jibril. Sebelum meninggal malaikat Jibril, beliau disuruh oleh Allah membangunkan Rasulullah okko raudah. Angkan malaikat Jibril mabire sallang okko kiburu nabi ta okko raudah paras wadi jaji pak bersama nakil okko di kumenre kita namakka tu oleh lalaki raudah sebelah kiri tu okko itu kasih makiburu nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga nasa malaikat Jibril. Maka dari malaikat Jibril, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habib Allah. Ini beresalan na Nabi tak maka dari guru tak nigi tau. Pertama talalisu. Rogi kasad disalay pinran lumay, reko di gaga kenang-kenanga walaki. Aga nasang guru tak nigi banca kumelo imatinro. Naniya kang imelo siruntu nabita ilal tinrona maka de guruta siruntu to kitu nabita. Tapi kaya waktu ibaca tania tinro kupura isa tania tinro aga pale tinro kupura kimat tahajud jam 2 atau jam 3 atau jam 1. Ibere salangnya nabita assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Dingin baca ya napa na capu-capu kang ulunna napa matinro maka de guruta insyaallah siruntu kita Nabi telal tinro ta. Bahkan maka de guruta nigi tau 50 tahun umurna lo yase de pana kana manipis ba nabita parallu tambah-tambah salawat. Saya ulangi, maka dia guru tak nigi tahu umur na 50 lo yasin di panang kanita na bitel tinro na. Berarti perlu mo pa tambah salawat tabi. Engka nagaw ko pramita na bitel tinro na. Pagaga di. Jadi perlu tambah salawat na to sidrap Ayana ko daki awatun saya juga pernah mi rasa alhamdulillah kanja pagayita maputi mapacing masyaallah. Napa maka dia guru tak ya kumelo ki pigaw Jari kumelo ki matinro aja na baju sope-sope ipake matin sabab melo ang katamuta tu. Baju aga pala ipake nasa guruta, baju kami nang makasinge tu 5 pacing iro ipake mas sampayang. Contohnya ini yang kita pakai semua. Itu ipake matinro. Makin iro ipake matin sabab melo ang katamuta. Contoh, mabicara line tau ya koko ki galungi tapang katau makada baco angke tu pa bupati minolo bolamu. Kira-kira kulisu ki bolata ya bukan baju tu ipake. Tanya, magi na selay na sabab bilang ketemu teh. Ini dunia. Rasulullah datang dalam mimpi kita. Mutindro ki ipake kami nambah kasinge insyaallah siruntuki nabita ila tinrota. Tapi ang kato penda apa makre. Narekupuran itu ita nabita ila tinro. Dina tu namita umur Kato biasa penda apa makro. Narekupuran ni ita nabita nasra tin namita umur Ya, meta ni purana siruntuk ni to babita. Iya. Ikuang kami lepigaw tapi gaw ya kupura ki mat tahajud kega monro ki matinro jangan dikasut jangan ala ki kangulu matinro tinro kita jangan waktu subuh okko resek na sujadang insyaallah masyaallah
Pada jaji teta tu Nabi, tapi bukan mukanya kita lihat, tapi cahaya putih, seputih-putihnya, Masya Allah. Aga nasa Jibril, ye Muhammad, otoni, ya Rasulullah, bangunlah ya Rasulullah, bangun. Maka Nabi tak Jibril, magi namu tu dah ke Jibril. Maka dari Jibril, ya Rasulullah, hancur nilino ya Muhammad. Dina kagak tahu turi nilino Muhammad, hancur nilino Muhammad. Aga nasa Nabi tak Jibril, kalau dunia sudah hancur Jibril, contoh, ya ko okko kiju pandang, napolei banjiri okko sidrap, ni gajolo tasapa. Tabi, utani kijolo, okko kisidrap si bawa laketa, okko kisidrap si bawa anak tak, okko kiju panda si bawa anak tak, apa banjir okko sidrap ni kata sapa jolo, kumatel poki, niga. Beneta idi lakaye, makun laye. Laketa idi oronewi, beneta idi oronewi, atau anak tak, maka kamu kata anakku. Tapi Rasulullah tidak begitu. Rasulullah langsung mengatakan, Jibril, jikalau dunia sudah hancur Jibril, dek nama karena Nabi ta Jibril, kegai indo ambongku, tidak. Rasulullah tidak mengatakan Jibril, jikalau dunia sudah hancur Jibril, kegai ni sahabatku, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Jibril, jikalau dunia sudah hancur, kegai ni papaku Jibril, Bilal, tidak. Rasulullah tidak mencari itu. Rasulullah langsung mengatakan, Jibril, jikalau dunia sudah hancur Jibril, kegamanan ni pale umatku ya Jibril. Coba kita bayangkan Pak. Umat yang mana? Umat yang pernah melihat saya Jibril, dan umat yang tidak pernah melihat saya. Siapa kira-kira? Ini mana yang kehadiri? Pertanyaan. Sesudah itu, manusia dikumpulkan di suatu tempat yang namanya Padang Mahsyar. Yero Padang Mahsyar hadirin, rawal liwa palana. Tasang biasa mapalla watun nasarrati. Liwa pi palana ukku Padang Mahsyar. Makin nama palla ukku Padang Mahsyar. Nasabak matahari sejak mani puliria uluwe. Coba kita bayangkan, maka nak palana. Hidromatu watiro, manusia yang paling sibuk siapa? Nabi Adam? Bukan. Nabi Ibrahim? Bukan. Siapa yang paling sibuk? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar Nabi ta, ya Allah, aina ummati ya Allah, aina ummati ya Allah, aina ummati ya Allah. Agar Nabi ta, ibuang kegamanan dikasih umatku buang. Nasabawatiru maturi Padang Mahsyar, sininna pangkau kengi. Sininna kido-kidoi napita mana kimatu pung Allah Ta'ala ukro. Terkhusus sininna matu kido-kidoi waktu taturino biasa yala tanana tau 2 meter. Tabi di. Biasa yala tanana tau sentimeter. Biasa yala agaganna tau ukuman ni rumatu napita pung Allah Ta'ala di. Beberapa bulan yang lalu ada kasus di. Kasusnya siapa itu? Yang polisi tembak polisi di. Ya, tapi ini jangan sampai ada polisi di sini minta maaf. Itu polisi kue. Ya, polisi Jakarta yang masang ya. Akhirnya polisi tembak polisi. Polisi minta itawe matembak. Pistol ini kapuna polisi to. O kotoi bulana toy polisi mate matembak. Polisi to mati. Siapa mati? Dua mati. Set di polisi mati, set di CCTV mati. Tuh, bening ini na mati CCTV dia na minta jaga kaya terungkap. Itulah manusia. Nasangi debat yang aku kuai presiden ini, hukum sekarang desa makada tajal loyasi ka tajal loyawe ka. Makanya apalagi saat ini tapi momentum pilkada di, tapi jangan jual suaramu dengan uang. Narik kita luratu sabu ya lega aja nareki 400 sabu ya lega aja nareki 500 sabu ya lega aja nareki 700 sabu alai ya tapi ya pekutalai irdui nah tanah nih tapi dengan catatan to irdu yang sabar kamamu tu darang itu tandre tapi ingat itu dogai iru tawi namen retongan alhamdulillah 2 tahun kemudian tudangi mewakili anggota DPR Kabupaten Sidrap na korupsi. La innalillah. Ni gama dosa.
Tapi, ini dosa. Ini tomat doi dosa. Makanya, pilih sekarang pemimpin bukan yang takut kepada atasan. Tapi pilih pemimpin yang takut kepada Allah. Saya ulangi, bang kamar kidui, alai. Yang itu kami namanya rogi gitu. Tapi aku may tali doi na, pagkasingin yata, puang, unya kami to walay na sabak kuasang imakanya atau malam iro puang. Yang itu ku tanya to malam na menretongan dito doi ay marosa gitu. Makanya kami lagi makanya jangan jual suaramu dengan uang. Masalah malat biang ke hadir. Aganasan Nabi Muhammad. Ibuang, kegamanan ni umatku buang. Mereka muli macino-cino. Nasa bawat puri padang masyar. Degaga cino-cinongan. Sangadina at cino-cinongan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan. Degaga ratte yasangi kamalino ko di. Nasa yasangi kamalino hadirin. Tanion donde. Bayangkan dalam kitab Irsyadul Ibad. Dari kopole yasangi akamakalino pa na tumatampu makunray. Yero makunriye langsung masuk anana pole babuana tapi matan na yero indok na taniya anak nanita tapi aga nita yero mai weta si emalopun nita. Bayangkan kira-kira kumanta nito ipa na setiap manusia musti alami yasangi amatiang makalil na kurangi kullu nafsin zaikatul maut sininna anu tuoi. Pertanyaan tu mana kiri sininna anu kidoy kido mana kiri sininna anu tuwe musti narasakan yasangi amatiang al-mautu babun wa kullun nasi dakhilu. Yero yasangi amatiang set di pintu set di babang nero pintue musti olamanang kapan di mana itu adalah rahasiana kum Allah subhanahu wa ta'ala. Paceramai lagi mati itu biasa maka mun depi paceramai itu tarru kaya magelo matarru ang kami to tanda-tanda ita paceramai lagi bertakole lagi. Iya. Bapak-bapak lagi mati, ibu-ibu lagi mati. Mana kike melo kate lagi tekate oke. Iya, tapi jangan dulu imangnya lagi ke imang oke. Oh malolo imangnya palolo na pacerama tapi jangan dulu. Magina jangan dulu Ustaz, spesial katte siwa imang. Magina jangan dulu Ustaz, mawata paselena terus terang. Mawata ya sangi imam pak. Mawatang dena pare ya sangi ke paradisa. Cama naptu matu malasa. Padahal kirusin ni makarawi bantu pernapasan itu. Mega ni bici biasa bupati apa matu selle kumati. Bayangkan kira-kira pak. Tapi ku imam katte. Oh mawata paselena, magina mawata paselena tidak ada cuannya. Makuran cuannya, agak sa cuan. Doi, makuran ada gajinya. Aca gajinya imang kue. Tapi igaji kay mata kue. Terus teraki jangan ada dusta di antara kita. Igaji kay imang kue. Gaji berapa gajinya? 30 had dalam 1 bulan. Atau 7 had dalam 1 minggu. Ya kau deka tokar atau micawa deka na lolongang. Iya, agak sa tokara tomate. Agak sto micawa mapaboti mapandai tama micawa mana itu kan rolong kasi ya kudu aga itu kan rolong. Tapi berapa gaji imam tadi sini? Kemarin saya ditawar imam dari salah satu masjid di sini dikasih ke 7 juta depo belok. Magina cewek belok mau ate sanga imam mau tanada. Cede mau tasalana lamba kilo mau baca doang. Oh, begitu. Sanga imam. Siapa jadi mata kue? 3 juta. Dia baca makadapi aku Malaysia Pak. Kemarin saya ceramah di kota Kinabalu, Malaysia. Baru-baru ini, insyaallah nanti bulan 2 saya ke sana lagi. Lo kama ceramah ukuro, perjalanan dari Tawau ke kota Kinabalu itu makan 8 jam. Kalau naik bus 11 jam. Lalu kasih bawa juga, ada orang saya kasih ikut 2 orang. Lalu kasih bawa juga perjalanan 8 jam. Dari Tawau ke Keke itu 8 jam, malah silat dari Kacin Otoiro. Talu kasih bawa joka, talu to oto jempu ka. Bayangkan kira-kira. Maka daka dalam hatiku, oh ya sidi na oto na talu ki. Itu na pitang itaw yokor bagaimana penjemputannya Ustaz. Talu ka joka yero nolay si waktu 2 oto Fortuner nola. Mega mo kumay di? Mega. Ya po ya ola oto palu-palu. To aga sana kumay. Ya hammer nasa paji. Masya Allah. Siya linero? Siya linero hammer ero? Siya ka? 3 juta?
Banan ka 40 juta. Ya, 3 mil, 3 M, bahkan 4 M yang model baru. Kenapa saya tahu? Buka-buka di Facebook. Toh, ya 4 M. Sementara dalam perjalanan, lo pedangi pemandu. Karena Malaysia itu bukan supir, pemandu. Pak supir, ini kereta punya siapa? Nasabok ke Malaysia, ada cawek kita makadaki mobil, kereta. Ini kereta punya siapa Pak supir? Makanya Pak supir, postas, ini kereta. Kenapa tanya postas? Tidak penasaran. Ini kereta cantik. Kereta cantik ini. Di Gaya Sagoro, pada mana? Ini kereta punya siapa? Makanya Pak supir, postas, tak payah tanya-tanya Ustaz. Sebelum nikmati saja. Penasaran kah ini kereta punya siapa Pak supir? Makanya Pak supir, postas, begini saja postas. Sebelum kita sampai di hotel postas, kita pusing-pusing dulu di keke. Makanya ke pusing-pusing, malah samiman nyuluk ku bersih pusing-pusing. Ternyata itu pusing-pusing. Macene-cene paliasan. Keliling-keliling. Wah, sampai saya sudah keliling-keliling, pas sampai di depan hotel, buka di pintu notoe, maka dani Pak supir, postas, ini kereta yang punya ini adalah bos saya, bosku, tuan saya. Tuan kamu kerja apa Pak supir? Maka dia Pak supir, postas, jangan kaget di. Itu tuan saya kerjanya kalau di Indon itu, apa kerjanya? Kate di masjid. Ini bayangkan Pak. Ini mana bayangkan kira-kira? Angka gako Indonesia, kate hammer rotona, tiga agak. Iya, tiga agak. Angka penjual hammer, angka agak. Tiga agak. Sabi na mili. Tiga agak. Bayangkan kira-kira kate hammer rotona. Bayangkan kira-kira, nasabah salah satu masjid di kota Padang, di kota Bukit Padang, kota Kinabalu, Malaysia, yang terdaftar di kerajaan Malaysia itu gajinna katena ukro, siba imanna, siba dojana, siapa gajinna, setara dengan gaji anggota dewan di Indonesia. Coba kita bayangkan Pak. Ya poi di ko kasih kopendra termasuk kopendra kamu tuh gajinna kate 42 juta. Enggak, di Pindrang ada. Di Sidra enggak tahu ada atau tidak. On 42 juta tapi mati pi. Padamu kebalik. Ada 42 juta ada, tapi mati kita dapat terima. Ini saya tanya Pak Bupati Andi Irwang, maka dah kambang majer kah Pak Bupati Kuyero doi nak kasih alami 20% bagi 2 mandi, maka deh pajak main. Nah pura nana doi sih, ya sih deh. Bayangkan kira-kira Pak. Kembali saya lanjut ceramah di Kalimantan, lepang sama Barasanji kak. Pas saya selesai Barasanji, bayangkan ukro makiada na okko pegawai syarat na tahu Pak. Mau Barasanji kau tuh pernah Barasanji saya pasti dah kaku. Itu doi celah. Bayangkan kira-kira. Barasanji bilang. Maka dah kalau ngatiku. Mega mat tawana pui mangi. Ternyata pui mangaga tawana. Tania doi tawana. Aga pale kuncing motor iparena kang yolona. Tapi pui mang. Selama kita imam di sini, angka naga to sidrap to pangkajen pura pale nara ki kuncing motor. Angka naga. Ya pe kudega kuncing motor pui mang. Si bakat angka nagato pangkajen ni ok pura maleki baju seragam. Itu kakak. Baik. Angka biasa pakai cale. Bukan itu. Karena kalau cale ada udang di balik batu. Jadi, ya. Angka naga, tabe pegawai syariah ok angka naga pura maleki baju seragam. Tiga apa ni? Baik, berarti tak cerinai orang para tadi. Maka dia pun Allah Taala lana kurangi. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Narekku musukuru kibab bereku insyaallah wa tambah ngako tapi narekku de musukuru kibab bereku pacalat kuli wa pedinang. Bayangkan kira-kira ya ku liang ngikate tak baju seragam na pakai marulli tolo masampajan ni gadupa palana. Ini tu mak berewe. Tapi, napain ke imangnya mapa sampahnya ni gadupa parana. Tomak berewe. Saya nak bawa ke atas, mak bere ka iya 200 sabu. Iya, setiap saya ceramah itu dia bawa tas aku. Mereka lihat tu kabuk yang maliang manang itan di bawah. Pakasih di gitu pakai jende ini. Tapi, engkau kami lo maliangi, hubungi bani matu benitia. 200 ni sabu pak, ku apa si bawah siaga. 200 na sabu. Cerna yero mana sa tadupa pata pak. Mate tahu pak, mate tahu. Mak juta atau mati makul lana kiburi aga nasang lana kurang dalam surah As-Sajdah Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun aga nasa tumadilan de kiburi makukwai ipuang wita tonga ni pacalat da puang urasa katonga ni pacalat da puang aga nasa tumatiwi ya Allah Rabbana ya Allah patu kape marilinu pangoni cinampa coba kita bayangkan pai aga nasa tumatiwi aga nasa Allah Taala
Tabi, ya kulo patuko ko sidra ko pangkajen misalna, melo ko murusi walekmu, melo ko murusi galummu, melo ko murusi bisnismu, agar ko matewi. Dalam surah Al-Qiyamah, taniana itu melo urus buang, melo nakasi makasiwian, agar nasa punata dalam surah Al-Qiyamah, kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tasaruna al-akhirah, agar nasa punata Allah, kalla balemi itu mupawi. Siaga umurmu, apa ni matamu? Agak sangat pak mata. Maka kacamata ni. Telu ni ajamu. Aisyah telu aja na. Matong kak ni. Di? Nadi panang kana palejai ajena ribulan kunasa Allah Ta'ala. Ya mani naleja masih imaga mani. Aliuk mani. Isampo kanimat la ilaha illallah. Napaleja masih makade guruta. Egu anggatan niya papirejama. Pokko na bulan na musampajangi. Magi na puna bulan sampai jangi nalaga mai cerita di makle ya tongo man leja masih giliu tongo mani to deto nak anak idi pak asa baswaso ki bayangkan pun ngaji kasih talu aja nama tungka bayangkan kira-kira kasih makalira kasih insyaallah pun ngaji tadupa ma tu apalat tersurmun rinna pun Allah Taala jamaah alhamdulillah terakhir dari ceramah saya sabade wonro sama Isa padi karena berhubungan satu hal. Saya tidak sempat Isa karena perjalanan ke Pindrang ya agak jauh. Ada juga ceramah saya nanti subuh di Wakkah. Jadi terakhir dari ceramah saya, ya sange amati apa? Musti olah mana? Tiga kali amati tahu. Cuma angkam itu tanda-tanda nataro pun Allah Ta'ala. Upa guru ki sebagai tanda-tanda nama tiang ini. Tapi aja tamasila di. Ya tanda-tanda yang pertama itu ya sange surah na pun Allah Ta'ala yang pertama. Riolo romai maputi mabolok bilua ini. Ya kumegan ni mabolon na mapute, mabigang ni mapute na mabolong tanda na itu tanda na. Pada bukan ni songko utama ko kue. Pada paresa ni lona la mari, makreiro bilwa kurumai liwa bolon na, ya makukue mapute manan ni, may berarti angkan tu tanda. Jadi ku angkat au okko pangkajen ni, megan ni mapute bilwa na, ade mo pa na masampajang tumacapatungan itu. Tumacapa. Di selanjutnya, tanda na matiange, yan dari itu, yang penting-penting saja. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti karena ini acara terbatas. Yang kedua, tanda-tandana itu ya sangi amatia me polio kui di yanar itu. Nareko de na yi tai bulu eri watak kalewe. Kega bulu ri watak kalewe, ita mana bulu tapa. Kega mon rasangi bulu angkai. Inge na. Jadi ku angka okko de na ni inge na tabi. Majam-majam mi mani matu ku ikilis. Ibu, ita mana mo bagai kita pares sagi jalan ku kai. Ita mana mo ga bu? Tunga mo ga. Tanya cule-cule ye. Kemarin saya tasia di Pindrang. Imam liwat anda nengik na imangi. Maka dah kapo imam, kita mau pakai ngik mu imam, bicawa-cawa bawang. Bicawa-cawa napa sapuru arona. Maka dah kadang, ini tipu ngik na 2 minggu kemudian, engkau telpon nama kena mati kasih. Tabe. Jangan mau pakai ngik tatu. Kita, alhamdulillah. Ustaz, ya kupenya di ustaz. Mau topenya itu toh? Coba nih. Mau topenya itu toh? Itu biasa ya. Ya kumei kalau mata saya mau pari-pari ka. Sidra meulawina 40 man usale Pindrang. Jira tanru tedong biasa upar sabi man juro leku nampak joka sala ditutu o di jaya silap poki ya ditutu mati kapat tu asa bang kamu pitan ratan re agapi ini yang paling fatal peresa ye tapi itu na cocok sesuai peresa minimal maka de guruta 1 kali 1 bulan hari Jumat terakhir maka je peresa kega mundos tas ye paling fatal ini peresa ya se ilalang okwe ipendre I lilai okko daga-dagai pendre di gare tapa kedo-kedo di kedo-kedo mana muga. Ya kita pakai dokedoi, aja tamasila di, maka dia guruta. Ya ku pendek dilai okko dangai, nama gele-gele nasa guruta jaga-jaga. Maka kita masilang, magele-gele ka, sengaja usapi supaya ia roto nama sampai toni, sengaja usapi. Maka dia guruta, ya mau pendek di dalam okko dangai nama gele-gele mo pa, alhamdulillah masih ada kesempatan diberikan oleh Allah. Usapi, patung kami man. Ia marajing lo masih marajitungan ni, ia marajis tengah-tengah ya, wat di majai maraj ini. Masalah malah biang kader, dole makoni kabang polatura kilana waktu mabarakae. Memuari mabaraka di mana? Rekuang keradaku tak salah, saya mohon dimaafkan. Nasabah al-insan mahal hatai wa nisyan. Mohon maaf karena saya tidak sempat salat Isya. Karena saya ingin kembali ke Pindrang karena ada juga acara nanti subuh. Jadi mohon maaf, rekuang kadada kita salah tak sampai ke Kasih Maraja. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa berjumpa kembali. Oleh karena itu, saya mengakhiri, mari kita tutup dengan doa. Kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhum almarhumah.
yang pernah menyumbangkan hartanya di masjid yang kita cintai ini, dan kita kirimkan Fatihah almarhumah orang tua kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, mudah-mudahan di alam kuburnya diberikan raudatul jannah, taman-taman surga. Ila hasin ya Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma tamrina ajrahum wa la taqtina ba'da fina lahum. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana ولوالدينا ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة يا الله وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك رب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. خير الكلام من المستوى الدكلان ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.